ikibazo Manchester United ifite gikomeye kuruta ibindi byose yubakiye ku ma individuality, kandi ama individu bivuze ngo hari umunsi wabyuka neza n'ejo ukabyuka nabi ntibibe byagukundira. Bivuze ngo wagira ibibazo by'imvune, bivuze ngo ushobora kugira suspension. Defate nk'urugero, wenda ntituzi ibiri imbere. Manchester United Casemiro yabonye ikarita y'umuhondo ya gatanu imusibya match ya Aston Villa, baraza yiyongera kuri Nusari Maziro wamaze kugera muri Morocco, kongeraho Ahmad ugiye kugenda, kongeraho Brian Mbemo ugiye kugenda. Ngaho yipange ukuyemo abo batatu abane, urebe ikintu kiri buze gusiga. Aston Villa igiye kwa Aston Villa imaze match 9 itsinda yikurikiranya. Muri izo match yaratsinzemo Man City, muri izo match yaratsinzemo Arsenal, muri izo match yaratsinzemo amakipe akomeye. Ijyari kuri Manchester ibintu byayo byubakiye ku ma individu, ari nayo mpamvu ubona iyo bagize success ku muntu umwe ushobora kugira form yabatwara. Casemiro yamaze iminsi abatwara, ari nabyo byanakuye Kobe Mainoo mu kibuga kugeza nubwo mukuru we azana icyapa cyo gutabaza, yarajeje yambaye umupira wanditseho ngo free Mainoo. Manchester United kwako imikinire abaswitchinga n'abaswitchingura mu mikinire yabo ubona bishingira ku ma individuality cyane bidashingiye kuri systeme de jeu, bituma Manchester bigora ku buryo yakora nka resultat zifashije. Ndagira ngo mve ikintu kimwe, Manchester yabanje igitego ku nota 13, Manchester iza kukishyurwa ku nota 15 ijya kuruka itsinzi cya kabiri. Ku ikipe nkuru iri imbere y'abafana bayo wagatekereje ko igice cya kabiri kiraza kuza Manchester United aho gukomeza gushimangira intsinzi. Ikintu cyayibayeho iminota 5 nota 46 amasegonda 50 niyo yarashize batangiye pass ya Tavernier atsinda igitego cya mbere Van Nilsson biba 2-2. Mu gihe Manchester United tweteyeje nk'ikipe yagakwiriye gukora reaction ku nota 52 tayari bongeramo ikindi biba ibaye bitatu kuri bibiri. Manchester United ibona kufura ya Bruno Fernandes agira gutya arishyuye ku munota wa 68 ku munota wa 72 babatsinze icya kane. Turavuga ati Manchester n'ubu ngubu gahunda iri tayari, irongera irishyurwa igitego cya kana gato cyane ka Junior Krupi kari no mu teenage bari kwitwara neza muri championnat zo ku mugabane burayi kuri ubu ngubu kaba karishiye tayari ibitego 4-4 bishingiye ku kirere. Kubona ko Casemiro abonye ikarita y'umuhondo kandi Mediane kigupusa ukamukuramo bisobanuye ko systeme y'imikino yawe ari mushingiyeho ihitipfa. Mediane ya Manchester United ni mugoroba yabaye 0 kuko imipira ya Bournemouth ntigeze ica ku ruhande, imipira yacaga hagati mu kibuga kuri aba Tavernier, kuri aba basore ba mbere ko Justin Kluivert atavamo nawe yazonze hagati mu kibuga. Ikikwereka ko ntabwo ari systeme ihamye bishingiye kuri individu. Kobe Mainoo ari kure mu birometero byinshi ugereranyije n'ibyo Casemiro atanga mu kibuga. Hanyuma Bruno Fernandes niwe ushobora kuza akaba yafasha, ariko nanone tubona Manchester United mu bijyanye na nimero 10 n'uburyo imipira igera imbere ubona Bruno Fernandes ayikura kure ayijyana imbere, hanyuma bigahita biza bikabyara ikintu navuga ngo gishingiye ku kuba abakinnyi benshi bari bizewe niba arimo nibazo by'imvune n'ibyo bari Sandro Martinez ari kugaruka, ariko kubona defense iyobowe n'umwana muto cyane Aiden Heaven ni igisobanuro cyane cyo cya resultat Manchester United iri kubona kuri ubu ngubu, kuko wagakwiriye kuba hari sintekereza ko Manchester United yigeze gutekereza ko yaba ubwugarizi bwayo buyobowe n'umukinnyi w'imyaka 18. Manchester ifite ibyo iri kuviza, ubona hari igikora rizituka bitekereza ko yabaye serie yagarutse, ariko kubyo maze kuremarika Manchester United style y'imikinire na systeme yayo ubona hari kimwe kitumvikana. So abakinnyi ntibumva ibyo umutoza ari kuvuga, cyangwa se umutoza ntabwo abona ibyo abakinnyi be bashoboye. aho ngaho ukunayo nshanzamo ukuntu hari ibintu biri muri Manchester abakinnyi bashobora kuba batumva ibyo umutoza ashaka ko bakina, kuko ubona kenshi resultat za Manchester zishingiye ku ma individu, cyangwa umutoza akaba atabona ibyo abakinnyi be bashobora, wakaba ashaka kubapompamo ibyo yumva, ariko mu by'ukuri batiteguye kureponda ku byo abigisha. Ikintu uvuze gitumye nibaza ikindi kibazo ni po ngira ngo mbere ko bakina match ya Wolves numva ari kwa kane y'icyumweru gishize
ari amakuru atubwiraga ko Ruben Amorim yiteguye gushyira mu bikorwa by'umuyobozi yamusabye ndavuga Serge Ratcliffe yo gukinisha abadefanseri bane. Iyi ngiyi bitumye nibaza Samira ati hari uburyo ushobora gusanga umutoza atazi cyangwa se atabona ubushobozi bw'abakinnyi ati cyangwa se igihe umutoza gasubiramo kukanura ukuntu ntakumva neza karoroki ariko ryanze kuze ngo gasubiramo gatoya ari ibintu bibiri bishoboka. Manchester United harimo ibintu bibiri. Abakinnyi bashobora kuba batumva ibyo umutoza ashaka ko bakina cyangwa se umutoza akaba atabona neza ibyo abakinnyi be bashobora gukina kugira ngo batange umusaruro kuko hari ikintu kimwe yasitikinzeho mbigarutseho mu mibare yoroshye Nependa yaragiye hanze gato. Ntabwo ikipe ikina defense à 3 ni systeme defanda twese turabizi ko naba defenseri batatu biyongeraho aba fullback bakaba batanu n'umunyezamu wa gatandatu na nimero 6 wa karindwi bivuze ngo naba defenseri barindwi n'abakinnyi byibura basatira batatu. Abo bakinnyi barindwi mu mikino 59 amaze gutoza Manchester United ya Ruben Amorim akaba amaze gukora clean sheet 8 zonyine. Iki kintu ntabwo gisobanutse neza muri system ashaka gukina bemeye biko batayumva. Nepo iyo formation Samira Komojo niyo nari nkubaje bukanya gato mvuga nti hari reports nabanga zivuga ko kuri match ya Wolves bari batangiye gukora imitozo yo gukina aba defenseur bane nubwo tutarabana muri formation mu byo kuri Amorim abyapurika muri match nyirizina. Ariko kurikije ibyo Samira Komojo abisobanura gute abantu kuko ni ikibazo kirimo ku bwawe gituma kipe idahozaho ni icyo kugeza kuri segonda. Yurebye ubona ko Manchester United uburyo bw'imikinire buragoye. Ni Manchester United wenda abantu babitwaye mu ndererwamo ivuga ngo match zo kuwa mbere zirabagora. Ni match Manchester United dakunda gutsinda n'ama statistique agenda bigaragaza. Ariko aho barimo batakaza kuwa mbere ni muri za match zishoboka ko Manchester United yakaba yicaye no mu myanya 3 ya mbere. Nimo turavuga Manchester ari butsinde ikajya ku mwanya wa 5 nyuma ya Chelsea, Aston Villa, City na Arsenal. Igihe umukunzi wa Manchester aravuga ati wow umwanya wa 5 ntacyo bitwaye. Aston Villa yatakara nkayikura mu na Chelsea why not tatakaza ko nayo twabonye ko gozaho ntabyifite tukaba twayicaho. Umufana agatangira gutekereza kwizera ibigendanye na ya myanya myiza ya Champions League. Nacyo nekereza ko umukunzi wa Manchester United ari kureba amaginga ya iyo tugeze mu buryo tuvuga bugarira Manchester United hari statistique ikwereka uburyo mu buryo bwugarira ara equipe isufra. Equipe ku mugore ya Manchester United mu buryo budefanda yakoze clearance 49. Equipe ya FC Bournemouth iri muri 30. Ni Manchester United yagerageje uburyo bwinshi ariko wareba ibijya mu kibuga cyangwa se resulta zicyabonetse mu kibuga ukabona ko ntibingana cyangwa se bihabanye nuko equipe yakaba ihagaze. Turimo turavuga na Manchester United yagerageje amashoti 20 na yagerageje uburyo 25. Equipe ya FC Bournemouth igerageza uburyo 14. Muri ubwo buryo 25 amashoti aganizamu yari 9. Equipe ya Bournemouth ifitemo 9 nayo. Ikipe ya Manchester United iyo tugeze muri ubwo buryo budefanda twavugaga iyo ufite clearance nk'izo bikwereka ko igice kidefanda kirimo gisufura. Kuri iki kintu tuvuze cya defense twawenda kugira ngo Samira abantu bombe ibyo avuga abantu babonye reaction witwa Bruno Fernandes nyuma ya match. Iyo urebye ibitego Manchester United yatsinzwe bimwe muri byo byari ibitego byakwirindwa. Iyo urebye ibitego Manchester United itsindwa bigaragara ko muri defense nibyo harimo icyuho. Ariko si cyo cyuho nta buryo umutoza yakoresha akakiziba. Uyu munsi Manchester United ikinnye match zigera muri 3 niba ntibeshye. Ikoresha defense tubona ko nta muyobozi urimo. Ikoresha defense tubona ko bamwe bakira abiga. Ikoresha defense bigaragara ko nabo barakishakisha. Iyo ufashe umwana nka Aiden Heaven ukamubwira ngo nayobore defense ya Manchester United muri iyi mikinire mishya aba defenseri batatu do base ntabwo ari ibintu yakuriyemo kuko equipe ntoya mu ma academy kenshi bakubwira ko imitoreze y'abatoza bo muri academy igomba kwisanisha n'imitoreze ya equipe nkuru.
niyo mpamvu Niko bazakubwira bimeze. ngo abatoza ba ekipe nkuru banyuzamo bakajya gutanga icyo bita inyunganizi mu ma ekipe y'abato, bazajyayo bajye guselekisiona, akurikirane match z'abato, akurikirane performance z'abakinnyi, bamwe bazamurwe muri ekipe ya mbere. Uyu musore rero even ubwiye ngo nayobora ekipe muri defense à 3, biba bigoye kuvuga ngo hari icyo yago. Ikibigaragaza hari agashema nakunze cyane kasohotse ku buryo Manchester United ikinnye muri match ziheruka mu buryo cyane cyane bwugarira nibyo bakomozagaho. Iyi ekipe ya Manchester United biragaragara ko no mu buryo bw'imikinire cyane cyane siritu mu kudefanda, abakinnyi ubwabo bivana muri formation umutoza abashyizemo bakishyira mu yindi formation. Manchester United itsinda ikipe ya Crystal Palace mu buryo bwa formation na animation, igice kivanye muri konsigne z'umutoza mu bice bitatu iyo tuvuze icyugarira, mediane na attack, ni igice kidefanda. Abakinnyi mu buryo bwo gukina bitandukanye n'uburyo bahagaritswe, bageze aho biforma nk'abadefenseri banaho kuba abadefenseri batatu. Bajya kuri match Manchester United yatsinzwe muri ikipe ya Everton, batwereka ko nibyo bakinaga abadefenseri batatu ariko bahagaze mu buryo bavuga ngo buri bashatse kuvuga ngo mu buryo bucuritse, kuko urumva niba defense à 3 tubona uburyo bahagaze n'ibyaro mu right man, akaba mu left man, akaba no mu axial principal, hamwe umukinnyi w'umu right man agenda kwakitinga nk'umu fullback, bigafata umukinnyi w'umu axial principal akahita ajya gufungura iburyo, bigatuma mu left man nawe agaruka kuba ari nkaho umeze nk'ayoboye iyo defense nk'umu axial principal, bigasaba ko Kazemira agaruka mu mutima wa defense. Uzi igijya bigiye gutanga, bigiye gutuma Bruno nawe itajya kuba umukaseri, bivuga ngo abakinnyi basatira bari kure cyane yaho igice cyatangiranye umupira kiri. Uzi icyo byo Manchester United bita yobrija gukina ama long pass, asanga abakinnyi basatira. Deja Manchester United biragoye kwita uyibona muri build up yubaka, biragora ndabyumva aho wita ubyumva. Kuri match banganyijemo na Tottenham Hotspur, bongeye guforma systeme bakinnye nk'iyo bakinnye n'ikipe ya Crystal Palace. Uzi impamvu mbigarutseho? Ni uburyo umutoza apanze ekipe n'uburyo ekipe itayishyira muri shema yayo. Abakinnyi mu buryo bw'imikinire bahita bishushanya mu buryo bw'imikinire yabo yaborohera bigendanye na situation basanze mu kibuga. Wajya kuri match ya Wolverhampton Wanderers nibyo bayinyagiye 4, ariko nabwo turasanga formation ngo umutoza ari yabashyizemo byarangiye Kazemiro asa nk'ari ugiye kwegera umwaxial principal, bisa nk'abakinnyi bashyizwe mu mande bakina nk'aba fullback. Reka nguhe urugero ku mugoroba, iyo warebaga Manchester United muri build up ku mugoroba ikina n'ikipe FC Bournemouth, uwitwa Diogo Dalo ni gake washoboraga kumubona ko ari kwakitinga nk'ari umudefenseur uza gutangirana umupira mu ruhande rw'ibumoso nk'umufullback. Toujours witwa Rukshaw byasabaga ko asohokana umupira paka ugejeje ku murongo ugabanya ikibugamo kabiri, akawuhitwa Diogo Dalo. Ndahita mbizana mikino hano twagarutseho gituma Diogo Dalo ari mu kibuga. Patrick Dorguage akaba mwiza muri systeme za Morim, uyu munsi yamudropins. Impamvu nta yindi, hari icyari kubona muri Diogo Dalo gitanga balance mu buryo bwa mediane, au contraire Patrick Dorguage adatanga. Sorry, Manchester United n'aba defenseur batatu. Mbere harimo Matis de Ligt, akabamo na Maguire. Wabonaga ari uburyo defense tangiye kugira equilibre kubera cyagiraga equilibre. Witwa hari Maguire wabyanga wabyemera uzamushinja amakosa runaka yakora, ariko mu ba defenseur Manchester United ifite n'ikintu cyari leadership. Niwe mufite leadership igaragara rwose. Kuko ibi bintu yabibayemo ayobora defense y'Abongereza, tuyibukiranye imwe ya cya gikombe cy'isi, ayoboye ba Stones n'abakiroka ndabyibuka. Urabyibuka? Yayoboye iyo Leicester City muri defense Manchester ijya kumuzana. Ahine mpamvu yamuguze no muri mukora muri cyage Leicester. Manchester United yasufraga, baremeraga bakaba ari we barirayinga nk'umuyobozi wa defense.
uyu munsi nuzana Reniyoro ni umukinnyi tubita ngo ni abakinnyi baturika, ni abakinnyi bo mu madiweri, ni wa mukinnyi uvuga ngo ngenda kino umudefanseri ba mayoma nakumwataka ba mayoma. Uwo mukinnyi numushyiraho uyu musore Aiden Heaven, uyu mwana muto cyane ukeneye umuyobora, ntacyo ari bwunganire, ntabwo ari bubashe kukinisha uwitwa Reniyoro. No ku rundi ruhande Luxon ntari bubashe kumubwira ngo uri kwibagirwa ugatwara umupira mpaka ugejeje ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri, kandi mu by'ukuri bawurekipe bakawutwaka. Ntabwo Diogodoro yaje kugukorera kuvertire kuko hari ukizamuka umupira. Diogodoro yesabona yuko none agiye gusavinga ya mediane kimwe muri konsinya kiniraho. Usicyo Manchester United ikora kuri adversary, ibitanze icyo kuri adversary yo barekipe umupira bahita bawushyiraho Diogodoro nako sorry witwa Luxon. Ndabyumva bihita byobrish uyu mwana Aiden Heaven kuva muri cya gitereko cy'umwakisiare principale nk'uyoboye defense, nk'uhura na action ya nyuma ya adversary kuri attaque, akahita ajya gukuvura nde witwa Luxon. Iyo akuvuye Luxon ahasize icyuho, hasigaye uburyo bubiri. Kazemiro kwita yiperimeta akajya muri axe kugira ngo amukinnyi Reniyoro nawe adatakaza umwanya, adversary akaba abonye option ebyiri zo gukina umupira afite yataka Manchester. Ko nava hahandi Reniyoro akagaruka muri axe, deja mu gihe ari kuhaza hari umukinnyi wahamutanze, n'ahandi avuye barakinisha umupira. Ntabwo Manchester izagera igihe bajya kwire group adversary ataragutsinda igitego. Muze kuri ibitego Manchester United yinyuzamo igatsindwa. Ndanabigaruka kuri frustration y'uwitwa Bruno Fernandes. Nibyerekaga Casemiro, match irangiye Casemiro yaje namwegera Manuel Ugarte aramusuhuza arakomeza, ni muto kuri we. Araza Mason Mount aramusuhuza arakomeza, ni muto kuri we. Casemiro yaje aramufesinga, ni mukuru kuri we. Casemiro aramurusha ibigwi. Casemiro baganira iyo situation. Nibyo yamwerekaga muri defense, yanayerekaga Bruno buryo yabaye frustré ntabwo ahisha. Arakwereka rwose arabikwereka. Yamubwiraga ati abadefenseri umupira uri kubaca imbere na matrupasi bari kuduke. Igitego cya Junior Krope. Ati ni umupira ubaciye imbere. Pasi acemo abasore batatu iturutse kwa Marcus Tavernier. Marcus Tavernier. Ndabati ni umupira ni block, ariko barajya gukora block batinze. Cyari kuvuga ntabwo ari kurenganya abo badefenseri, ni bimwe twavuze. Uwitwa Lisandro arareba agasanga iburyo umudefenseri yagiye, niba yagerajya gukora yo couverture, niba ari ibumoso asange wenda umudefenseri w'ibumoso yazamutse ni Luxon, arahita ajya gushaka uburyo ajya kujagarara akora ama couverture. Adversaire ara muri Premier League ama equipe yiti ntoyu yite Bournemouth yite Wolverhampton Wanderers baba bafite ubwenge buteye ubwoba, ereri kidogo ahita gukosora. Uwitwa Bruno nicyo agaragazaga abadefenseri bari muri muvoma ntabwo bari stable. Impamvu batari stable, ibyo bari gukiniramo ni ibintu batari kumva. Manchester United iratakaje kuri Everton, Manchester United irakreye uburyo, ariko ntabwo nayo mu buryo bwugarira ibasha kurinda ibyo yagezweho. Nicyo cyane ababazaga Bruno. Dutsinze igitego turakishyuwe, dushyizemo icya kabiri. Dutsinzwe icya kabiri, dutsinzwe ari icya gatatu. Turakishyuye, dushyizeho n'ikindi. Bivuga ngo mu buryo bwo kwataka turayoboye, turi kuyobora. Turavuga Manchester United mu gice cya mbere yabonye uburyo bwakaba irangiza match. Ariko niba muri gukora amakosa nimubashe gutsinda uburyo muri kubona. Deja adversaire wakabona uburyo turimo turavuga ikipe ya Bournemouth yabonye attempt 14. Muri zo shot on target ni 9. Ngo amashoti y'abatanu yonyine ni yatagiye mu izamu. Uvuga ngo defense ya Manchester United wayigezemo biri likely ko byoroshye kuyibona igitego. Yego. Ikipe ya Manchester United yabonye uburyo 25 9 bwonyine nibwo bwajyaga izamu. 16 na amashoti agana hanze y'izamu. Iyo Manchester United ni buri muri iyo mibare ubona ko adversaire bavuze ngo ikipe ya FC Bournemouth uburyo yabonye ya Clay buruta possession yagize. Igihe kinini yarwanaga nibyo no kuba ikora block ishaka umupira. Ariko ubwenge umutoza Antonio Uraola yarafite kuri Manchester United. Ndayizi ni Manchester ijegajega muri defense. Mahirwe make tubona ni mwizamu. Simba shaka muhererekanya ni ba Justin Kluivert umupira ni wabaga ari mwinshi bari bukoreho.
urahita usanga Marcus Tavernier, Evanilson na Antoine Selomu Semenyo. Niba ari junior group ibishoboka ko ahita umugeraho direct umugeraho mwiza. Nabo bakinnyi bakinaga ni bake kuri Bournemouth. Kuki rero umutoza ibyo bintu twavugaga bikenewe? Uyu mutoza wa Manchester United na remplaçant makora zigaruka ari poste par poste. Uziyo bibaye poste par poste. Biravuga ngo niba usimbuza umwanya ku mwanya, deja nta kintu kiri tactical mu mukino uri kwerekana nk'umutoza. Vuga ngo ndayireba Bournemouth, nanjye ndamutse nyishoyemo abataka n'urugero baca ku mpande benshi, biragaragara ko nayimena nanjye nayinjiramo nkayitsinda. Birasa nka imediane yanjye nindamuka nyubakiye aba Mirele Kiperateri babiri, Bruno akigira imbere, ba Brenimbeumo bari gushotera kure baregera izamu. Reka nguhe urugero, Mason Mount na ba Bruno naba Mbeumo. Amashoti menshi Manchester abonaga yajyaga mu biganza bya George Petrovic byoroshye. Ibuka ishoti rya Mason Mount kuri cross ya mwene data Diogo Dalot. Ibuka ishoti rya Brenimbeumo. Ibuka icyitwa ikintu yashatse gukavingaho umupira witwa Mateus Cunha nabwo kuri cross yande ya Diogo Dalot. Ibanje kunyura kwa Bruno. Izi gisobanuro cy'ibyo bari gukora, bari kure y'izamu, bari kwatakira kure y'izamu rya George Petrovic. Impamvu batakira kure y'izamu kubera cya kibazo bazi muri defense yabo, bagira tendency yo gukinira inyuma. Bruno iyo batangiye muri build up ahita ajya guhagarara hagati ya Aiden Even na Renior. Usicyo bisobanuye, arajya gusabira umupira mu maguru y'aba defenseur, nta muntu afite umugezaho. Kuko Casemiro ahita ajya kunganira aba defenseur kugira ngo abaye transition yuse kuri adversaire, abagaze muri defense, abasanze bagenzi be muri defense ahita kufasha gukora block. Iki nta kindi gisubizo kirimo, niyo mpamvu ubona n'imyambi yongeye gusubira kwitwa Ruben Amorim. Uyu munsi turavuga witwa Brenimbeumo wagutsindira igitego. Tubonye ko Mason Mount muri match ebyiri zaherukaga yagutsindira igitego, yanakreye no ku mugoroba yagiye awusha uburyo. Turavuga Manchester United witwa Bruno Fernandes aratsinda aranasistinga. Amadi Diallo uko byagenda kose akinira imbere araharara active. Ikibazo si wowe, bigaragara ko equipe yabuze balance mu buryo bw'imikinire. Icyo kita kikwereka ko ari cyo direct cyamaze kuba kuitwa Ruben Amorim na Manchester United. Kubera icyo abantu rero baprefera ko yakiniye defense yabani, kubera iki nizi mpuruza zikomeza kuza zigaruka kuri ba Kobe Mainoo n'abandi. Manchester United umutoza agize amahirwe witwa Bruno Fernandes, uyo musore Casemiro ni umwe mu basore wanavuga ko iseza ari muri forme pe. Urebye ibyo Casemiro akora ku kazi ka defense ya Manchester United tuzi, Casemiro wavuga yuko ari umukinnyi uhagaze neza. Turavuga Casemiro muri Premier League umaze gutsinda ibitego 4 na assist muri saison. Ni ukina nk'umukaseri principal wenyine kuri Manchester United. Umukina imbere Bruno Fernandes kugira ngo ubyumve after assist 6 arazinganya n'uzifite nyinshi ari Ryan Sterling bakudusi barazinyuma. Urumva afite 5. Niba tuvuga Bruno ufite assist zigera muri 6, Bruno Fernandes akaba ari we mukinnyi ufite assist nyinshi cyane. Urumva iyi mibare nyifite hafi, reka ari impamvu navuze ngo tuyigarukeho. Akagira n'ibitego 5, urare rw'ibitego 11. Ari Bruno turi gusanga kuri nimero 8.